usahay ning imong exam. Lisod kayo na yoy. Abi ba na ko bright ka? Ngano wa maka makatubag ane? Ikaw kuno nay, unsa may tubag ana? Oh, basa, kay akong tubagon. Ang pangutanan nay kay ang maestra maoy ikaduhang inahan. Sakto o dili? Unya, nganon dili man imong tubag? Kay dili jud bitaw nanay. Nganon dili god? Ngano day nay? Sakto rin na, nga dunay kabit si tatay. Ayaw! Unsa naman po nang gisingarian ni magtanaw diya sa cellphone, Edgardo? Nag-Facebook ka o nananaw kag porn? Ba dyan yung bayhana, wa dyan prino. Kaya unsa man din ang gisingarian ni magtanaw diya? Ay kuging na, angin mo na po ng ex. Mahi mo ba? Ibutang sa lugar na imo pagkasilusa. Kaya unsa ba lagi nang gisingin ni magtanaw diha? Ay da, ang picture sa kong ex. Nga naman sige magkatanaw na. Gusto ka mo balik niya? Ay, dili oy. Oya, nga nagsige magkatanaw na. Kuan manggod ka? Ni guwapa na manggod siya. Ha, mao ba? So karon unsa ba imong plano? Ay, nagplano ko. Nga palabuan siya. Ay, Good morning, class. Morning, ma'am. Pagbehave na mo, kay mag-announce ako sa nakapasar kagahapon sa exam. O ang nakakuha lamang di ayog 96%, mao lamang si Edgardo. Oh, see? Nakadungog mo ato? Ako rin ipasar sa exam. O kamong tanan, hagbong. Ops, paghilom sa Edgardo. Ngano di, ma'am? Nga tinuod man pod. Ay, paghilom lagi. Nagusik-usik ramag na silang baon. Wa man na sila nagtanaw sa kahago sila mga ginikanan. Ay, paghilom lagi kay wa pa kumahuman. Unsay wa pa mahuman, ma'am? Ay, wa pa kumahuman og announce kay misal ga kamandayon. Aw, mao ba di ay? O taon dong. Og ikaw ra joy nakakuha og 96%. Ang uban din ako mga classmate, ma'am. 100%. Ay,